Masih kok betulang. Uli jaro ne. Jadi. Dinaro tulang nami ulah nami tu tongani bagas nami di pernakop ni matanya rion. Di Madinah Marsialan na usari madua lo peremuna dohot kelamuna. Ido raja nami ubay kumar buah kami turajai. Laos di pernakop matanya rion ma mopo ma damangod hijau-hijau na subilukan di tanganna. Tak soma lima hata buwasi na raja nami. Ulu di mabakata yon upasat ma tulang nami. Mau lihat deh? Mau lihat deh? Kita sudah iso. Jadi kami siang tulang rodo tupar mondingni let bere namion. Jadi najolo ciki sorang ni layon rodo tulang na mabuat burus harupa. Jadi sonali dengan monding let namion bere namion imam opunisi rabai ngayal Tuhan. Jadi rodo habis siang tulangnya naik mangaleon ulo sabu. Asa ulo sabu ton boy manabuti todi ngaleon do sude peparan naik 3 hor. 5 amang guru rohan setruan lau mangaleon ulo sabu. Asa boy haduan peparan ni beri namion boy tuntekan 7 lot nalion. Masih terus. Ilokai mau urus sabdo. Gua ulah sih gua. Ora semua. Ora. Ini masih tulang, melihat ya mas. Upasat ma pertikianon ule-ule namin raja Inadia. Di Barnakor di matanya rion nungan duduk masuk layanan rion sujaru naso minuk kali tangannya bopo layanan rion di Barnakor di matanya rion asal bopo matong nauli bopo matong narenggan tu suge kuparan ni nauli layanan rion tua kajulon rion Madudu. nungan di masakan kahani partudul nami Imam Marga Perdini Pulau sabut matuk penggalian sabut matuk karasan di kau selukna talumu lima disude poparan ni na dua-dua Madudu. saat disuruh matuk satu bertian di 300 matuk di pertama nunga saat di pernakot na mata nayon ada permokon ni lainanyo saat may tetap kebanggaan saat mengkolaborasi jalan doktong mah kita sebut diri Tuhan mari persoalan lima kata sekali gula-gula muna merdana dia pasatan kamu Jadi upasat ma berpikir tu raja doang saudanan. Jadi markulia Tuhan di tengah-tengah ini permulut tak digagas sederion. Di siala asidun olong rohana na totong marinana negara kita marsada-sada nunga diberi kami siya tunga kudang mardalan ulido dengan ima mopo opura perduli tu jabu-jabu naso pinukan di tanganna di bagas jabu namar sanak namar tur ima di parnakop ni matanyari jalan rumah diberi kami di pesak tulang berdiri nanti ulos sabut sehingga mama nabudi nauli nadinggan tu koparan nanto ke tujuan nyari suang-suang nang gula-gula berdiri rumah di pasar tamu kata nauli nadinggan tuan ke koparan nanto sehingga mama gogo sida mana nak kasih tolong nak soalnya lo isikor dua manapun beritak bagai matang muda posita dua hari muna matang gabi nama udah bolu ala bukan diberi kami amu tontong marsi boluan Madudu. MS tambah dua menang paling goman ni si boro amat tadi bataro sini tua oras mahitaon salut na di paloron Madudu. saat misulu masih satu hotel nunga saat uli jala une adat
parmoponi amang natutuan yang okura pelulur sesama itu tukang kawian jala tu parhorasan ni mas kami hara hata manauri sa doa kuda silubut man. Jadi doain masa tayo magpertikiran pulang do bulan nami mardos ni roha mga mula raw kapur na tanaw din na rin katuhami parguleng omungan. Rolate man diwata, rolate marirusan una. Di hamura tadi berurun nami ngasih tutu. Ada permoponi lain nami na berjuang. Asal bang model tuta, berat model tutu jabu. Kata daun kata ada yang kali permoponi lain namon. Aku kamu atau matong manijar. Madudu. Saat disuruh untuk satu terjadi di garas di sipul. Ada permoponi na tutulon lain nami na berjuang. Dia meminta mengurus gawe secara keras. Madudu. Asal pengamuan dulu ringan. Jadi perjulu masa puru. Boleh ke guru, sada hata mai tadi. Lanjut teman. Perjulu mata dok mulai hati itu Tuhan tak perdengkap basah. Bisa luhut dengkap basana do asini rohana. Nong takas tapak kilalahun di ulut tasadarion. Mardala do denggan. Nong amang pututu amang ima hula-hulakon. Di pernakok ni matani arion. Nakuk matutu akan uli nakuk makan adenggan. Nakeningan rajai nungaro raja berdiri matulang ni hula-hula nami. Do rajai nadiak ima hula-hula nai hula-hulakon. Pasahatun adat di acara permopon. Tulang rajai nakening berdiri pasahatun ulus sabut. Agam matutu songotang yang ni rajai. Sabuk makan uli sabuk makan adenggan. Di pasahat wata matutu tang yang ni rajai. Saya pemai di persebubuhan nami tuak maja para nami apu dia pon nami raja nami so ni manang raja naking nadiak nong pasahaton hata nauli hata nadenggan hata pasupasuan sehingga madudu diuloi dijak kepada nami me do pertodon nami ka hata nauli dile tuat tadi kami gogo asabuy ulau kami ka hata nauli hata nadenggan raja nami so ni manang di raja dong sahuta naong manauri akahata nauli hata nadengkan raja ni dong sauda bisa daulau do itu tutu raja dong sauda mulai ati ma diaroni raja jadi songoni majo sekami boru hata pangapun di pasiko raja ima Pinasalamat Bapak. mulai ati ma diwata mulai ati manang dihita terlumubi dululuan nasarima tua terlumubi di hula-hula nami tulang nami pardiri songoni hula-hula nami nadia terlumubi dudong sahutanan dina rohamu tulang nami marga pardere na pasaton kulos parpudi ima tulu anak niwon toho tikus doi raja nami na pidara lemui ada doi raja nami dalam masobah 10 jari-jari raja nami songoni tu hula-hula nami nadia dana pinasahakmu nakin songona hata pasu-pasu Tuhami sudah pinoparni anak nibo matelas rohana mi tutu asa rohana nami ma sona tan matua asa juman 10 itu main atu juman 10 lagi hadak kapasu-pasu nani pasak ni akarajai apo nami mahot martongani jawa Madudu. asa sa isolu masa matu botian asa digamba ulang tonon raja nami saya sa kita saluna tu paro rasa do tu panggalian Madudu. so ma do pangapur sakal Gawe jalan orang. Terus matong roh ni rajai ulang-ulang nando tulangan kami yang paling pulih.